И Сына, и Духа Святого. Аминь. Первая радостная тайна — воскресение Иисуса Христа. Тишина. Первая славная тайна — воскресение Иисуса Христа. Дорогие дети, я призываю вас молиться сердцем. Особым образом, деточки, я призываю вас молиться за обращение грешников, тех, кто мечом ненависти и ежедневным богохульством ранит мое сердце и сердце моего Сына Иисуса. Молитесь, деточки, за тех, кто даже будучи в церкви, не хочет познать любовь Бога. Молитесь за их обращение, чтобы церковь могла воскреснуть в любви. Только с любовью и молитвой, деточки, вы можете прожить это время, данное вам для обращения. Поставьте Бога на первое место в своей жизни, чтобы воскресший Иисус стал вашим другом. Спасибо, что ответили на мой призыв. Иисус, Ты пришел к испуганным ученикам со словами «Мир вам!» И они обрадовались. Страх исчезнул. Страх исчезает, когда мы выбираем любовь. Молимся за церковь, за папу, епископов, за церковь в Латвии, в Литве, в Эстонии, чтобы она воскреснула в любви. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ar tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ar tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ar tavas miesas auglis, Jēzus.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ar tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ar tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ar tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ar tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ar tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ar tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ar tavas miesas auglis, Jēzus. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Marija bez grēka ieņemtā. Mans Jēzu. Тайна вторая. Вознесение Иисуса Христа на небо. Дорогие дети, никогда не забывайте, насколько велика Божья любовь. Благодаря этой любви и я с вами. Не забывайте, насколько велико Его милосердие. Из этого милосердия я показываю вам путь к истинному счастью и совершенному миру. Это путь к моему Сыну. Поэтому, дети мои, с полным доверием отдайтесь моему Сыну и не бойтесь. Не бойтесь будущего, потому что оно полностью принадлежит воле моего Сына. Поэтому, дети мои, откажитесь от всего, что отдаляет вас от моего Сына. Ложного счастья, ложной надежды, ложного блеска. Верьте моему Сыну. Расскажите Ему о своих болях, страданиях, желаниях, надеждах. Вы почувствуете Его любовь и Его благословение. Спасибо вам.
Господи, перед Своим вознесением Ты послал Своих учеников по всему миру. Пошли и нас. Избавь нас от страха перед будущим. Позови сейчас из числа нас новых апостолов. Молимся о новых священнических и монашеских призваниях. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами, и благословен плод чрева Твоего, Иисус. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. О мой Иисус, прости нам наши прегрешения, избавь нас от огня адского и приведи все души в небо наипаче житие, которые наиболее нуждаются в Твоем милосердии.
сошествие Святого Духа. Дорогие дети, и сегодня в моем сердце радость. Хочу вас поблагодарить за то, что вы осуществляете мой замысел. Каждый из вас важен, деточки, поэтому молитесь и радуйтесь со мною за каждое сердце, которое обратилось и стало орудием мира в мире. Молитвенные группы сильны, и через них, деточки, я могу видеть, что Дух Святой действует по всему миру. Спасибо, что ответили на мой призыв. Мария, мы благодарим Тебя за сегодняшнюю молитвенную группу, которую Ты собрала. С Тобой мы в безопасности, так как ученики ожидаем силу свыше. Ты учишь нас, что первой молитвенной группой должна стать наша семья. Помоги нам возобновить семейную молитву, чтение Священного Писания в наших семьях. Помоги нам создавать молитвенные группы в наших приходах. Мария, хотим Тебе помогать. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai atnāk Tava valstība, Tavs vārds, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Šo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Tagad un mūsu nāves stundā. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Āmen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus.
Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Sākumā ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžos. Āmen. Marija bez grēka ieņemtā, lūdz par mums, kas steidzamies pie tevis. Mans Jēzu, piedod mums mūsu vainas, pasargā mūs no elles uguns un aizved visas dvēseles uz debesīm, it sevišķi tās, kurām visvairāk ir vajadzīga tava žēlsirdība. Четвертая. Успение Пресвятой Богородицы. Дорогие дети, с великой радостью в сердце благодарю вас за все молитвы, совершенные в эти дни в моих намерениях. Знайте, деточки, что вы не пожалеете об этом, ни вы, ни ваши дети, ни дети ваших детей. Бог наградит вас великими милостями, и вы заслужите жизнь вечную. Я рядом с вами и благодарю всех тех, кто все эти годы принимал послания, претворял их в жизнь и решился на святость и мир. Спасибо, что ответили на мой призыв. Мария, благодарим Тебя за то, что Ты нас выбрала. И мы хотим всем сердцем ответить. Хотим вместе с Тобой продолжать молиться в Твоих намерениях, чтобы полностью осуществилось все то, что Бог доверил Тебе в это время через нас. Будь рядом с умирающими. Пусть они уйдут на небеса в Твоих объятиях. Молимся так, как учишь нас, за тяжело больных, умирающих, чтобы они приносили свои страдания и жертву за мир, за Твои намерения. Otče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus. Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagosloven plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu. Mario, kraljice mira, o moj Isuse, Пятая тайна – увенчание Пресвятой Богородицы Небесной славой. Вы, детки, вы моя надежда. Молитесь со мною, чтобы осуществилось то, что я начала в Фатиме и здесь. Молитесь и свидетельствуйте о мире в вашем окружении и будьте людьми мира. Деточки, не бойтесь, потому что я с вами, даже тогда, когда вы думаете, что выхода нет, и всем правит сатана. Я несу вам мир, я ваша мать, я ваша царица мира. Царица мира, Матерь наша, царствуй во всех уголках, в каждом сердце на земле, особенно в тех, которые поражены страхом, бессмысленностью. Мы молим Тебя,
молим о победе Твоего непорочного сердца. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība. Sprāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Es sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Esi sveicināta Marija, žēlastības pilnā. Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam. Marija, bez grēka ieņemtā. Mans Jēzu, Вечный покой даруй усопшим, Господи, и вечный свет да светит им, да почивают в мире. Аминь.
Помолимся в намерениях Папы Римского. Tēvs mūsu, kas esi debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienīšķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neievēt mūsu kārdināšanā, bet atpestī mums no ļaunā. Amen. Esi sveicināta, Marija, žēlastības pilnā, Kungs ir ar tevi. Tu esi svētīta starp sievietēm, un svētīts ir tavas miesas auglis, Jēzus. Svētā Marija, Dieva māte, lūdz par mums grēciniekiem, tagad un mūsu nāves stundā. Amen. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam garam, kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžos. Amen. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.